Ta baza je formirana, možemo da kažemo da je u formiranju, zato što za sada imamo svega nekoliko hiljada DNK profila, uključujući tu i profile, znači, sa lica mesta izvršenja krivičnih dela. Međutim, odgovarajućim zakonskim rešenjima ćemo u skoroj budućnosti znatno većom dinamikom biti u situaciji da popunjavamo tu bazu, tako da očekujemo da broj ovih DNK profila u toj bazi rapidno raste u budućnosti i da dostigne neki broj kakav mi sada imamo u daktiloskopskoj zbirci, dakle gde se nalaze otisci prstiju učinilaca krivičnih dela. A takva baza je vrlo korisna u kriminalistici, to je jedna od kriminalističko-operativnih zbirki i poslužit će rasvetljavanju i materijalnom dokazivanju krivičnih dela na taj način što ćemo mi DNK profile koje dobijemo sa lica mesta izvršenja nekog krivičnog dela biti u situaciji da pretražimo kroz tu bazu podataka i da eventualno na taj način rešimo delo i istovremeno ga i dokažemo.